Kenana. So came an ofori hotel of Urhobo of Parunu se Woru Robeje. You say Urhobo away. Adaveri Urhobo. O me kwogbe se waye. Kuku Urhobo. Ejave Urhobo lugebe. Solo blue Urhobo. Anemia yo baba kiyomi. Wamuta Urhobo baju Urhobo. Lore waba Urhobo wa. Eke ilikwa bebe likwa tebanya sae. Ife utok Urhobo me ogoro foli kiswe suru Urhobo. We won fa fo won ya Urhobo. O ba we ya Urhobo joda we me. Wo ma me fo bo mi bori Urhobo. Me ya rute kwa pa Urhobo kere me. Keno ma ko bore gbo Urhobo. Me yan Urhobo ru no tore. Keno ma ko je fiaye. Iru ofe bere na oje se. Oga ne ka wu ko re nana. Eru ro na re osete rubo. Mary Wewe on Nekrisimeti, Riaborde. The jungle professor, Urhobo Orators Field Marshal, Vice Chancellor of the University of Urhobo Literature, the first author of Urhobo 22 Kingdoms, founder and president of Urhobo Orators Club known as a Tamere, Meve Koka Rietine, Obrasa wa ebere wo pa de Urhobo pinu omo me so mugele ala asame aye osume o obori mo ere oboye total Urhobo jo bi me wori tinena me wo gbijere kai iko Urhobo yi duriwo mi jeta na gwere ko ma viru dioto efi kreatio na amane ke rietine Eru kilo Urhobo gwanone koka de kwolo koka de kwolo Igbo Urhobo kera koka de kwolo